Motwetso ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re mathata a motlhankela khuduthamaga mogolo wa Eskom a tshwanetse go rarabololwa ka maikaelelo a go leretsepamo kwa setlamong seo sa motlakase. Fa a bua ka kwa ntle ga kopano ya COP28 kwa Dubai kwa United Arab Emirates, mopresidente o tshwaetse gape e le ka ntwa magareng ga Israel le Hamas. O kopana le Antonio Guterres. This is the implementation plan to demonstrate our level You were of the seriousness. first. Well, thank you. Yes. We're keeping up to it. It was inspired in your example. Kamora moo, o kopanong e neng e shebane le ditaba tsa basadi. Kamora tsena, o ya kopanong ya 77. Yaba o bua le baqolotsi ba ditaba. Ka ditaba tse amanang le We've taken note of the judgment, and the judgment really speaks to what we want to see done. We want our schools, we want our hospitals to have the requisite amount of energy. So for us, it's a confirmation of our government program. It's not only the CEO who must be appointed. There are quite a number of other people who must be put in key positions to reposition our energy generation company. So that is going to happen, and we are going to continue with all the actions we need to take to restructure Eskom. Sophie Mugwen, SABC News, Dubai. Moeteledipele wa EFF Julius Malema o ikwetse go ditokololo tsa lekoko la gagwe tse di neng di tsenetse kopano ya profense kwa Galesheu kwa Northern Cape gore di netefatse gore ANC e bona diperesente tse di kwa tlase ga 50 mo ditlhophong tsa ngwaga o tlang. EFF ipaakanyetsa ditlhopho tsa 2024 tse e tlabong e le ditlhopho kakaretso tsa boraro go gaisanelwa ke lekoko leno. Kopano eno e simolotse thari kwa tikwatikweng ya Maibuye ko baemanokeng ba feta sekete ba neng ba kokwane gone. Lekoko la re le batla go ntsha ANC e boneng diperesente di feta 50 go busa. Ke batlhophi ba feta dikete di le 160 kwa profenseng eo ba ba ikwadiseditseng go vouta mo ditlhophong kakaretso tsa ngwaga o tlang. Presidente wa Action SA Herman Mashaba a re fa lekoko la gagwe le tsaya marapo mo ngwageng o tlang le tlile go fedisa molawana wa broad-based black empowerment. Mashaba a re molawana ono wa ANC o phutlhamisitse bommasepala ebile kgeleloleswe e elela mo mebileng e tletseng mesima. Action SA e tsere mo motshamekong wa sepolotiki wa ditsholofetso tsa go tlhola ditiro. Puso e siameng go tlosa bobodu mo nageng le kgolo ya ikonomi pele ga ditlhopho kakaretso tsa 2024. Baagi bangwe ba kwa Hammanskraal ba itshoketse mogote go ya go reetsa maikano a mokgatlho ka moeteledipele Herman Mashaba. Action SA ya re ena le leano la go siamisa Afrika Borwa. Today, we officially launch our campaign to bring change and progress to our country, South Africa. To unseat an uncaring, corrupt government next year, and to replace them with an ethical and caring government that will build an inclusive and prosperous future for all South Africans. Kakwa East London, mokgatlho wa African Transformation Movement ATM, lono dirile maikano a one pele ga ditlhopho kakaretso tsa 2024. Mokgatlho o dumela fa ona le bokgoni ba go ka rarabolola maemo a ga jaana a ikonomi le lehuma. Mokgatlho o re o tla fitlhelela seno ka go rala maikarabelo a puso ya Afrika Borwa. There is no government in our country, because if there was a government, there would be no way that almost 50% of our country is dependent on social grants. Moeteledipele wa Action SA a re taolo ya melelwane e tla gagamadiwa mme batswantle ba ba senang makwalo tetla a maleba ba tla busediwa morago fa mokgatlho wa ATM ona o re o tla lwela gore go gagamadiwe dikatlholo mo babolaing bagwebi ka diritibatsi tiriso dikgoka ya bong go akaretsa le katlholeleloso.
Baagi bangwe ba kwa Limpopo ba tlhagisitse fa ba tshwengwa ke ditheo tsa puso ya profense tse di phutlhamang. Go ya ka pegelo ya moruni kakaretso, boemafofane jwa Gateway kwa Polokwane, setlamo sa dipalangwa sa Great North ga mmogo le Corridor Mining Resources di mo maemong a tlhobaetsang a matlole. Ditheo tseno di ntse di dira ka ntlha ya matlole a namolo go tswa kwa pusong. Boemafofane bja Polokwane ga sa ka bja kgona go dira letseno go tloga ka ngwaga wa 1994. Boemafofane bo tlhoka thuso ya mašele a ka godimo ga dimilione tše 200 gore bo kgone go tšwela pele ka kgwebo. Go hloka ga letseno go amile ditirelo tše bohlokwa. Bolaodi bja boemafofane bore bo ka latlhegelwa ke laesense ya bona ge seemo sa bona sa mašele se ka se fetoge. As gale re tshwanetse re comply le melao e re fang ke di authority tša rena. Ge re sa kgone go comply le tsona ba ka tla ba checka ba humana gore dilo tsa rena di tsamaye ka tshwanelo ene ba ka re tšeela license ya go operator. Tše dingwe tša dikgwebo tša mmušo tšeo di lego mathateng a ditšhelete go akaretša khamphane ya mmušo ya dibese ya Great North Transport, khamphane ye nngwe ya go šetšana le tša moepo ya Corridors of Mining Resource le yona ga sa ka ya bona letseno. Ba bangwe ba banamedi ba dibese tša Great North Transport ba re mmušo o rekiše khamphane ye ge e ba o palela ko go ithuša go dira letseno. Have private companies by the more government Great North. Maybe to work own because I grant your own owner government. Go le bjalo gore ya tlhabolo ya ekonomi ka mono Limpopo e re gare ka lenaneo go netefatša gore dikgwebo tše tša mmušo di dira letseno. Re tšea matsapa ka moka go bona gore dikgwebo tša mmušo tše di nago le tšona Leader, LTA, LGB le di-subsidiary tše di le gona kudu e name re beile šedi ke ya GNT le go ya dibase tša rena mo province ya ga borena. Mmušo wa province o šetše o šomišitše dibilione tša diranta go thuša dikgwebo tše tša mmušo gore di se phutlame. Ke Mahlatse Phalading, ditapeng tša SABC, Polokwane. Boitumelo bo ya magoletsa jaaka paka ya meletlo e setse gorogile. Lefelo la kgogedi ya bajanala la Sun City la re lefapalo ya bajanala ba boditšhaba e santse le kwa tlase. Selo sa bajanala ba mono gae se a tokafala. Lefelo leno la borobasogo la kwa Northwest le letse le tšhubile dipone tsa lone tsa Keresemose go tshwaya tshimologo ya paka ya meletlo. Go tshubilwe mabone go amogela tshimologo ya malatsi a khunologo le nako ya go keteka le ba lelapa. I feel so excited and it's my grandma's birthday on December. We are so excited, and by the way, December, Christmas Day is my birthday. I'm turning platinum 70. Hey, so my plan is to just celebrate for Christmas and enjoy. My plans are to just celebrate New Year and Christmas and my grandmother's birthday. Lefelo leno la boitapoloso le solofela fa bajanala ba boditšhaba ba tla thologela mono mo nakong e sa fediseng pelo. Re sa le foo ba tsweletse gape ka lenaane la go kokwanyetsa baithuti ba ba dikobo dikhutshwane, ditlhako tsa sekolo le di-sanitary pad. The streets are buzzing at Sun City. We've just turned on the lights. So we've been really, really blessed, and we're very grateful to the domestic market. As we all know, the international market has been slow to return, slower than we anticipated, but is starting to really return. If you look at the numbers into Cape Town, those are significant. So we donated 100 pairs of school shoes, right? Non-commercialized. We just gave it to them because we support the initiative, we support what they're trying to do, and we support the impact that they're trying to build in the different local communities that they serve. Ba solofetse go kokoanya ditlhako di le 440 go tsamaisana le dingwaga di le 40 tsa Sun City. Sentle English, SABC News, Rustenburg. Motshameki wa maloba wa Orlando Pirates yo gape neng le mokaptene wa Jomo Cosmos Papi Khomane, mmagwe Rita Khomane ga mmogo le malomagwe Moffat Nkosi ba tlhotse ba bolokilwe. Ditokololo tseno di le tharo tsa lelapa di tlhokafetse mo kotsing ya sejanaga bokhutlo jo bo fitileng jwa beke. Maemo a ne a utlwisa botlhoko jaaka ditokololo tsa lelapa, ditsala le baagi ka kakaretso ba kgobokane go laelana la bofelo le ba masika a bone go latela tatlhegelo e setlhogo ya lelapa.
Tough journey it has been for us. We know they are at peace. We are comforted by that. Tirelo ya phitlho e simolotse ka thapelo e khutshwane kwa kerekeng ya United Reformed kwa motsesetoropong wa Pimville kwa Soweto, mme ya latelwa ke tirelo ya semmuso kwa University ya Johannesburg kwa campuseng ya Soweto. Gareng ga bao ba neng ba tsenetse tirelo phitlho ke batshameki ba pele ba kgwele ya dinao ga mmogo le bakatisi bao ba neng ba na le botsalano le lelapa la ga Khomane. To me, it's not a friend, it's a brother. You know, he was very, very close to me. I shared rooms with him. His father is a father to me. That in itself tells you that he had another vision for him. He was not like any other players who retires and then they all opt for coaching positions. But with him, it was different. I think he was in farming, he was a businessman. He had his own, vision that he wanted to attain as a player. Tirelo phitlho e khutlile ka go bolokwa ga Khomane. Mmagwe le malomagwe kwa dirapeng tsa baswi tsa Nazareth mo Johannesburg. Khomane o tlogela rragwe, mosadi, bana ba le bararo ga mmogo le bomorwa rragwe ba le batlhano. Dikalo motho tsa segonjono sala sentle. Thank you.